салом бинандагони азиз, саҳолоти Тоҷикистону ҷаҳон дар ахбори озодӣ тақдими шумо мешавад. Имрӯз 15 октябр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. аз автобус то такси шаҳрдории Душанбе хабар дод ки нархи роҳгиро дар ҳама нақлиёти ҷамъиятии пойтахт боло меравад. бозор медрои қарзор мебуд. нарх навои озуқа сӯзишворӣ омада қимата. Толибон талаб карданд ки қимати билетро поин баранд. Ширкати ҳавоӣ мунтазири иҷрои таҳдид нашуд. то дастури баъдӣ ширкати байналмилалии ҳавоии покистон парвозҳояш ба Кобулро мутаваққиф кард. ва дар рӯзи ҷаҳонии асои сафед ҳамкорони мо аз шароити таҳсил дар мактаби нобиноёни шаҳри Бухтар бохабар шуданд. аммо шурӯъ мекунам аз хабари дигар. дар натиҷаи таркиши дар як масҷиди шиаён дар шаҳри Қандаҳор теъдоди зиёде аз намозгузорон кушта шуданд. таркиш имрӯз ҳангоми намози ҷумъа рух додааст ва ба гуфтаи Билол Каримӣ, сухангӯи Толибон, дар пайи он мардуми зиёде ҷон доданд. баъзе хабаргузориҳо аз куштаву маҷрӯҳ шудани даҳҳо тан хабар медиҳанд. ҳеҷ касе масъулияти бомбгузориро бар уҳда нагирифтааст. аммо чанде пеш аз ин дар натиҷаи як таркиш дар шаҳри Қундуз 46 намозгузор кушта шуданд ва масъулияти онро гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ бар дӯш гирифта буд. ҳукумати шаҳри Душанбе тасмим гирифтааст ки аз моҳи оянда нархи истифода аз нақлиёти мусофирбарро зиёд кунад. ба ҳамин тартиб мусофирон аз 10 ноябр барои раво дар нақлиёти ҷамъиятӣ аз 50 то 90 дирам бештар пул хоҳанд дод. мақомот далели ин тасмимро ба вазъи молии корхонаҳои мусофиркашонӣ ва бештар шудани хароҷоти онҳо рабт медиҳад. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло назари сокинону ронандагони пойтахтро ба ин хабар пурсон шуданд. шаҳрдории Душанбе хабар дод ки нархи роҳгиро дар ҳама намуд нақлиётҳои ҷамъиятии пойтахт боло меравад. бар асоси қарори шаҳрдорӣ аз 10 ноябр нархи роҳгиро дар автобусҳо 1 сомонию 80 дирам, троллейбусҳо 1 сомонию 50 дирам ва дар микроавтобусҳо 2.5 сомонӣ хоҳад шуд. бо таваҷҷӯҳ ба афзоиши босуръати нархи маводи ниёзи аввалия ва бештар шудани хараҷотҳои дигар, баъзе сокинон тасмими боло бурдани нархи роҳгироро нигаронкунанда номиданд. ҷо мерасаи бозор медрои қарзор мебуд. нарх навои озуқа сӯзишворӣ омада қимата. ба ҳамин маош таҷо успед намекунанд зиндагишона пеш баранд. бои роҳгиро қиматшаи мардум чӣ кор мекунанд? бархе дигаре бар инанд ки бо вуҷуди ночиз будани даромадашон дар баробари хараҷоти рӯзгор маҷбуранд бо нархи гарон низ аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода баранд. раса нараса маҷбурӣ дигар рода бошим нерада. агар ҳоло мусофирон барои ҳар километр ҳаракат дар такси 2.5 сомонӣ мепардозанд, пас аз 10 ноябр ин нарх 3 сомонӣ мешавад. феълан арзиши роҳгиро дар автобусҳо 1 сомонию 20 дирам, троллейбусҳо 1 сомонӣ ва дар микроавтобусҳо 1 сомонию 60 дирам аст. ронандагони нақлиёти мусофиркашонӣ мегӯянд, бо чунин нархҳо наметавонанд харҷҳои худро пӯшонанд ва умедворанд ки баъди гарон шудани роҳгиро маоши онҳо низ зиёд мешавад. хароҷотро намепӯшонад дар ин нархунаво баландравии сӯзишворӣ саларка мисол 1 кило шози 9 сому 20 тин барои ҳамин намепӯшонад. 10 сум 50 тин мерасда 10 сум саларка. вазъи хизматрасонии нақлиёти мусофирбар борҳо мавриди интиқоду нигаронии мусофирон шудааст. нарх қимат чаво накунем 60-70 кас бор накунанда. шаҳрдории Душанбе далели боло бурдани роҳгироро ба гарон шудани сӯзишворӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ пайванд додааст. ба иттилои ҳукумати шаҳри Душанбе нархи роҳгирои автобусу троллейбусҳоро бори охир соли 2011 боло бурдаанд. аммо дар ин миён нархи хидматрасонии микроавтобусҳо гарон шуда буд. пеш аз ин таксиҳои ба ном 5 сомона ва таксиҳои фармоишӣ ҳамчунин мусофиркашонҳо байни Душанбе ва дигар минтақаҳо низ нархи роҳгирои худро боло бурда буданд ва ҳамаи онҳо далелро афзоиши нархи сӯзишворӣ гуфта буданд. онҳо гуфтанд ки хараҷоташон зиёд шудааст ва наметавонанд бо ин нархе ки аст корро идома диҳанд. Алишер Зарифӣ, Шаҳлои Абдулло, Озодӣ, Душанбе. аз нархи роҳгирои нақлиёти заминӣ
мегузарем ба қимати билети ҳавопаймоҳо. Соли равон бо барқарор шудани рафтуомад бо Русия нархи билет ҳам хеле баланд рафт. дар ниҳояти амр Тоҷикистон маҷбур шуд ки ба таври зарбулаҷал ширкатҳои ҳавоиро ба арзон кардани қимат водор намояд. ҳамин тавр дар Афғонистон баъди норомиҳои моҳи август ва муддате баста будани фурудгоҳи Кобул шумораи парвозҳо ба пойтахти Афғонистон ба таври фавқулода коҳиш ёфт ва нарх ҳам ба осмон дакка хӯрд. маъмурияти Толибон хост ба таври маъмурӣ ширкатҳоро ба поин овардани нарх водор кунад, вале муваффақ нашуд. Искандари Хоҷамирзода гузориш медиҳад. ширкати байналмилалии ҳавоии Покистон ва ё Pakistan International Airlines сар аз 14 октябр парвозҳояш ба Кобулро мутаваққиф кард. сухангӯи ширкати ёдшуда дар суҳбат бо хабарнигори Reuters гуфт ки дахолати Толибон ба кори онҳо боиси қабули ин иқдом шудааст. то дастури баъдӣ ширкати байналмилалии ҳавоии Покистон парвозҳояш ба Кобулро мутаваққиф кард. қарор бар пояи як ида ҳодисаҳое гирифта шудааст ки дар Кобул ба вуқӯъ пайваста фазои кории ширкатро номатлуб ва ғайри қобили қабул барои парвозҳои байналмилалӣ кардааст. пеш аз он ҳукумати Толибон ба ду ширкате ки бо Кобул равои доимӣ барқарор кардаанд, яъне ширкати байналмилалии ҳавоии Покистон ва ширкати афғонии Комейр дастур дод ки нархи билети парвозро ба нархи парвоз дар моҳи август баробар кунанд. дар сурати иҷро нашудани ин ҳукм Толибон ҳушдор доданд ки парвозҳои ин ду ширкатро манъ мекунанд. ба қавли як идораи билетфурӯшии Кобул, дар замони ҳукмронии ҳукумати рӯ ба ғарби Афғонистон нархи парвоз аз Кобул ба Исломободи Покистон $120–150 қимат дошт. ҳозир бошад парвоз дар хатсайри Кобул-Исломобод тахминан ба $2,500 баробар шудааст. бо сари қудрат омадани Толибон дар Афғонистон дар моҳи август, муддате фурудгоҳи Кобул баста шуда тавассути он наздик ба 100,000 хориҷӣ ва афғонҳои ҳамкор бо кишварҳои ғарбӣ аз Афғонистон берун шуданд. моҳи сентябр фаъолияти маъмулии фурудгоҳи Кобул барқарор шуд. бармегардем ба Тоҷикистон. 15 октябр дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи нобиноён ёд мешавад. ҷамъияти нобиноёни Тоҷикистон теъдоди аъзои худро беш аз 9000 мегӯяд, аммо тибқи иттилои ғайррасмӣ шумораи ин қишр ба 15000 нафар баробар аст. бахше аз онҳо зери парастории наздикони худ ҳастанд, бархе дигар дар кӯча талбандагӣ мекунанд, қисми хеле камашон ба таълим фаро гирифта шуданд. яке аз мактабҳои нобиноён дар шаҳри Бухтар аст ва ҳамкорони мо дар бораи он гузориш медиҳанд ки чӣ гуна кӯдакони маҳрум аз қувваи босира дар онҷо таҳсил мекунанд. ҷаннатбӣ қарахонова 9 сола аст. бародараш пойафзоли ӯро мепӯшонад. бибияш ӯро ба мактаб мебарад. ҷаннатбӣ нобино аст ва дар синфхонаи махсус таҳсил мекунад. хуна оянда ягон чӣ шавад? ин бе дониш мемона, ира чӣ кор менида? мо ҳамао хоҳиш дорем ки бихуна. ин модараш меган зурм нарасидеса. ҳамин роҳ қинай роҳ шуд беҳад ҷазири вазири лӯи чалай. ҷаннатбӣ 16 километр роҳро тай карда аз ноҳияи Вахш ба шаҳри Бохтар меравад. зеро мактаби махсус дар инҷост ва дар синф онҳо 6 нафаранд. онҳо хуштолиянд ки мактаб мехонанд. даҳҳо ҳам сарнавишти онҳо ё аз мактаб дур мемонанд ва ё дар хона мехонанд. розия бобоева ки мисли шогирдонаш нобино аст, дар кӯдакӣ мушкили таҳсил дар шароити хонаро аз сар гузаронидааст. خودم نوبینا شدم. من تحصیلات خانگی دادم. تحصیلات خانگی تا اون درجه را به روحیه انسان صدمه میاره که خودت یک چیز نالازم حس میکنی. قسم خوردم که وقتی که خونده اگر معلومات عالی گیرم حتما کوشش میکنم که کودکان بخصوص کودکان معیوب اومده قطعی کودکان مقرری همه یک جایه خونند. ҷалби кӯдакони нобино ба мактаб кори осон набуд, вале розия талош кард ки расман синфхонаеро барои кӯдакони нобино таъсис диҳад. ҳастанд дар ҷомеа нафароне ки моро фақат маъюбимона мебинанд. 3 соли дароз ман талош кардагиам барои он ки ин гуна кӯдакон дар ҳамин хел мактабҳои муқаррарӣ хонанд. буҷаи таҳсил дар ин синфхона аз сӯи давлат буда хонандагон аз ҳама пардохтҳо озод ҳастанд. инҳо танҳо раҳгиро мекунанд. китобҳояшон бепул аст. мисол обуна намесупоранд, моҳона намесупоранд. давлат инҳоро дастгирӣ мекунад. албатта барномаи таҳсили ин хонандагон мисли дигар хонандагон аст, вале хати онҳо фарқ мекунад. ин гуна синфхонаҳо дар дигар шаҳру навоҳӣ ба назар мерасад.
ولی متخصصان خط بریل نیست که کودکان را به تحصیل جلب کنند. در تاجیکستان 1648 نفر نابینای تا صنف 8 ساله بوده است که تنها 733 نفر آنها به تعلیم فرا گرفته شده‌اند. تحلیلگران میگویند که شرایط تحصیل برای کودکان نابینا نگران کننده است. در کشور 7456 نفر نابینای گروه 1 و 2 ثبت شده است، ولی معلوم نیست که چند نفرشان از ختلان هستند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ولایت ختلان. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در حالی که ارزش محصولات نیازی اول در تاجیکستان پیوسته افزایش می‌یابد، پالاتای سودای کشور می‌خواهد از روی تشکیل نمایشگاه مسائل گوناگون تا اندازه طلبات ساکنان را قانع نماید. ولی مردم میگویند نه همیشه از چنین نمایشگاه‌ها محصولات دلخواه خود را پیدا می‌کنند. گزارش همکارم نگاره فضل‌الدین را از نمایشگاه همراه می‌بینیم. این زن باری اول است که از شرکت وطنی استحصال کننده لباس برای شوهرش شی می‌خرد. او را نرخ دسترس و صفت خوب جلب نموده است. نسبت به بازار ارزان‌تر. من این فروشگاه 120 تومان خریدم. 200 تومان. کارخانه استحصالی خوجند به فکر من. این کارخانه محصولات خود را در نمایشگاه مال و محصولات وطنی تاجیکستان 2021 به معرض تماشابینان گذاشته است. نمایندگان شرکت میگویند 99% محصولات آنها به کشورهای اروپا صادر می شود، زیرا در تاجیکستان خریدار ندارد. 5000 شیمی که محصولات ما میبریم بازار نمیرد. خریدار کم. خریداری ما اساساً عادت کرده که محصولات خطایی به نهایت ارزان شکن. در نمایشگاه مال و محصولات وطنی همچنین 60 کارخانه و صاحبکاران انفرادی محصولات خود از جمله لباس زنانه و مردانه، لباس مخصوصی کاری، محصولات هنرهای مردمی، خوراک، عسل، چای، کنسرو، محصولات شیری، حسیب، قنادی و غیره را پیشکش ساکنان نمودند. نمایشگاه مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و در دایره فرم بین‌المللی دوشنبه اینوست تشکیل و برگزار کرده ایستاده‌ایم. نه همه از این نمایشگاه راضی بیرون رفتند. لاریسا کریمова ساکن دوشنبه گفت بسیار چیز جالب در این نمایشگاه دید، علل خصوص محصولات خوراک، ولی میگوید برای خرید لباس در اینجا چندان هوسمند نیست. Вы знаете, я потребитель, скажем, такой на данной выставке, наверное, прежде всего продукты питания. میدونید من فعلا استعمال کننده محصولات خوراک هستم. با من شرکت قنادی امیری اسکیمو بسیار پسند است، ولی من از اینجا لباس خریداری کردن نمیتوانم، از خارج میخرم. نمایشگاه تاجیکستان 2021 از روز 13 اکتبر آغاز شده تا 15 اکتبر ادامه میکند. و یک خبر دیگر هم داریم. بعد گزارش رادیو آزادی، سفارت تاجیکستان در روسیه به سراغ 110 مهاجر فریب خورده تاجیک به ورونیش رفته است. روز 14 اکتبر مهاجران تاجیک از دهه شوبین ورونیش ادعا کردند که کارفرما آنها را فریب داد و حالا در شرایط غلامی به سر میبرند. این گروه مهاجران به گفته خودشان 3 ماه پیش برای سیبچینی از تاجیکستان به روسیه رفتند، ولی به جای درآمد گرفتن برعکس قرضدار شدند. سفارت تاجیکستان در روسیه امروز خبر داد که از وضع مهاجران در ورونیش از رادیو آزادی آگاه شدند و سفارت کارمندانش را برای حل مشکل به ورونیش فرستاد. در میان مهاجرانی که گرفتار مشکل شده اند 12 زن نیز هستند که آخر ماه ایول از تاجیکستان به شهر ورونیش برده شدند. بینندگان عزیز، این مطلب آخر برنامه امروز بود. خبر و گزارش‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می‌شوند. گزارش‌های ویدیویی را می‌توانید در صفحه آزادی ویدیو تماشا کنید. عزیزان، برایتان در 2 روز آینده استراحتی با فراغت می‌خواهم. منتظر شما در هفته نو هستم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.